Men of Honor ni filime ishingiye ku nkuru ya nyayo ya Carl Brashear, umwirabura wabaye umupolisi w'amazi muri US Navy, ubwo nyine ni igisirikare cyo mu mazi wa mbere mu mateka ya Amerika. Yerekana urugendo rwe rwo kurwanya ivanguramoko, inzitizi n'agasuzuguro kugira ngo agere ku nzozi ze. Yakinwe n'icyamamare Cuba Gooding Jr. nka Carl Brashear na Robert De Niro nka Master Chief Billy Sunday, umutoza ukomeye ariko akagenda ahinduka inshuti ye uko bwije uko bukeye. Yanditswe na Scott Marshall Smith, ikayoborwa na George Tillman Jr. Igitekerezo cyaturutse ku buzima nyabwo bwa Brashear bwari butazwi cyane, hagamijwe kugaragaza ubutwari, ukwihangana n'indangagaciro z'umuntu. Filime yakozwe ifite ingingo y'imari y'amadolari miliyoni 32, aho dusanga ko yinjije ahagera asaga miliyoni 82 z'amadolari ku isi hose, bikayihindura imwe mu zatsinze cyane mu ntangiriro y'ibihumbi 2000. Dusanga ko iyi filime ya Men of Honor yakinwe mu 2000 muri bya bihe akenshi hano twe mu Rwanda kureba amafilime bitari bigezweho cyane, ahubwo twari tukiva mu ntuza mu bihe bibi, kandi ntabwo iterambere ryacu ryari ryakagezweho cyane. Gusa ibitangaje by'iyi filime ni imwe mu zerekanye ubuzima bwa gisirikare bw'abirabura mu buryo buboneye. Yatumye izina rya Carl Brashear rimenyekana ku isi hose. Ikindi, yakunzwe cyane kubera indirimbo Win ya Brian McKnight n'ubutumwa bwo kudacika intege. Ni filime y'ubutwari, kurwanya ivangura no kugaragaza ko indoto zishoboka niyo yose ikurwanyije. Men of Honor igaragaza ko icyubahiro nyacyo kitava mu ntebe, ahubwo gituruka mu mutima w'intwari itazigera itsindwa. Njye nitwa Dolphe, kora subscribe nkande no kunzogera, ibindi tuzakomeza ubutaha. Murakoze.